Kastalatibyan! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsabling anak, ipanakal tinaganak. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Okay, adto'y ti sweldo ko. Mano daytoy? Agad bilang ma. May sad, do... Nay, kurang mat. Ay, hindi nakadikita na iti kasta. Bakit? Jack kiniskis sa yan tayo sweldo. Nangipanam di daddo maasweldom, ha? Nangipanam? Talaga aday talang ti sweldo. Bakit? Ay, maamwak lang ang nag-chicks ka, Pedro. Ay, Unay mo tayo tasinyas mo. Patayin naksamot tayo. Hindi naktupay mapagsidamot itinaimas. Puro marunggay, mate. Kas kada ugdot. agreklamo ka? Kat nangina itati magatang? Ay, nakarni kumamot at ibabaw, Hoy, Pedro, amom ka din no mano itati presyo ti may sa kilo ababoy, ha? Amom? Kaya di mo padakkelan da kita matama. Nasurukan nga upatagasot. Ha? Jack maiturad ti gumatang iti karni ti baboy. Taday ito isweldom. O manay laang nga igatang ko iti ugot ti kamuti. Nawatam! Pare, nay, anya day ta si Dam. Ay, di mo sirip-sirip na pare, kababain. Kita klaang mat. Ah, Ay sus, agin babain ka pa laang mat. ay, anya nga iti si Dam. Karnilaang matiba ka. Ay, nanagimasan. Ramanak man paray. Ay kud, mangala ka laang pare. Kasano a pumigsa kang agtrabaho dito yung construction, no bulbulong laang ti si Daam. Ay, nagkuripot to mat ni bakit kaw. Ibagak agumatang iti si Daan may akarni baboy. Nagadumot ti sa una. Adobo ang manok ti si Daan Ay, apay nga imbarsak mo ti kutsara kanya. Manghala akla iti si Daan. Si daan dagiti anak mo inton madamdama dayta. Awang ka diti para kanyak. Siyak ti ama ti pagtaengan. Awan ti si Dak. Awan tupay kanyak. Ah. Nga ina, ti pagtaangan. Ha? Hoy, silaw ti pagtaangan daytoy kasangsangong Pedro. Jack to pay ramanan dayta si daan. Ay, unay mo tan. Iso nga impateng dayta sa nga malukong nga adobo a manok. Tapno kabayatan ti pandangan ta. Kay... Hoy, dengganak. Dengdenggan ka ma. Anya nga rodya yung bagak. Ulit man. Kabayatan ti pandangan ta. Siya kon ti mangituloy. Ha? Kabayatan ti pandangan ta. Angut-angutan ta dayta si daan. Tapno ado ti kanan ta ket napigsata nga agtrabaho. Nalawag. Kumapsotak. Ano kastoy? Sige, rugyan tan ti mangan. Ayan niya mo tan. Agisubukan Huwag ka din. Ita. Mhm. Anguta mo dayta si daan. Sige Mm. pa, hindi kag babain. Ting! Oh, mayat? Ay na, madi Kastalaeng no first time. Paghatchingan na ka. No kastama lang dararamidan kan ka di asawam. Nasaysaya at lang nga umay kamangan dito'y balayan. Tanay masa ka na yung tisidami ditaw. Agsidsida kayo iti karnit baboy? Ay, inaldaw Ay, aya. Kastalatibiyag agsiday tinaimas kabayatan asibibiyag. Nga uray nangina. Apay, anyat pagkongkunam kada kamay. Por! Ha? At dabinula na pensyon may kanitatang mau. Isutigat gatang may tinangina si daan may. Diyala ko man ang asawan. Ita ka pa'y ngagbabaway. Mano ti anak yun kanilitay. Idi pa'y lang ay bagbagak asan anasaya at ugali day dya babaay. Ay, darasan nyo man nga rin agluto tali mabisina kon. Anda pa'y trabaho inton madamdama dya construction. Makaramang ka ni Tilitson ditoy. Ay, uwan na nang. Pedro, oy, kasarsarita ka. Dengdeng mat. Agsao ka la ka day. Ay, tarimaanak pa'y manday ito radyo. Imbaglada pagdenggak drama mo ta. Nag-text ni Paulino. Paulino? Won, Manumanante ka sa pulan nan?
Amumlat tanan niya. Ay, Pauitan ta kano iti 20,000. No. Ay, no. Ay, urayak lang nakigtot. Pangalaan ta nga iti 20,000. Ay, kat agdiskitar ka ah. Sikat ti ama ti pagtaengan. Siyak nga ina iti pagtaengan tiing kapag damagan. Ay na, nagrigatan. Dagbalin nga ama ti pagtaengan. Ay na. Sila waklaeng iti Ay. pagtaengan, Pedro. Para silaw, tapno nalawag. Ah. Sa anak a para birok iti kwarta. Para sila waklaeng. Pagutanga kon ngay. Nagadudita pagbutangan, pare. Adda ka ako og lending ken bangko. Ha? Agkaiwara ti Bombay nga agpapautang iti 5-6. Adda met Chinese ken Taiwanese. No di mo kaya ti Bombay. Nasakitan ti ulok ngagpampanuno no niya ti Aramida. Ibagbagak lang arudan ken ka ti rumbang nga aramida. Ado ti utang ko ni ti Coop. Linding ken bangko. Nag-overdue pa yan ah. Ay sus, ipapabarangay dakto pa yan. Anya? Isodyak makautang kadakwada. Ay, kasanon ti panagadal ni Paulinaw. Sapay na lang dahi nga anak ko. Valedictorian in the high school. Ay ket, mang panunot kan aka dagiti kabagyam a pagutangam. Ay, wala niya. Ay, mapanak man iyan dananang. Ay na, naglaing kamot ato may mingan anak ko. Basta umay ka, madamati pa naglutaw. Masaysay upmon sa tay adubo alutlutwa. Nanang, Aguray ka ah, tamangang kasakbay a pumanaw ka. ako ma. Umutang nga. Manayn, Pautangan dak ka din, takasapulan di apo ko yaw. asino nga po ka? Tay valedictorian, wano tay salutatorian. Di valedictorian ni Paulinaw. Ay, jay gwapo nga po ka. Uy, Anyay tayo ti kurso na? nursing nanang. Ibagam nga idiretso na iti medicine, tapno adan to doktor nga po ko. Sayang mo ti kinalaing na. Pautangan da ko na. Sige, pautangan ka, anak ko. Oh, pare. Nakautang kan. Ay, uy, imutang nga kaninanang ko. Kunakon ken kaket. Saan nakaapaayon tinaganak mo? Uy na. Pare, umay ka. Ha? Papanantamanan? Adda kasar di taabagatan. Mapanta. Ay, agpartida. Well, Ay. agpartida iti adu ababoy kan baka. Isu ama panta. Uy, kayat ko na ita ah. Intang araw din. Ay, agore ka tayo nakpaitad da ito inutang ko. Tayo pauit ni misis ko iti anak may. At tayo tante kwarta ka sa pulang ti anak ta. Sige, tay pauit ko na dagos. Malang ruta da papanak. Ha? Papanam? Basta, ala, sige. Ay, hoy! Pedro! Agsubli ka! Ay na, ipapasta ti agsida iti karni ti baboy. Tani, nakangingina. Ay, wala pare. Uray siyak mag. At danto pa'y sumaruno ko mga kasaran niya. Saan ka amadanagan pare? Taagdamag-damagak no asino pa iti sumarunong agkasar. Nadamadamag mo. Ibagam to kanyak ah. Yarasas mo. Ay ka, saan ko lang nga iyarsaas pare? Ha? Ibugkaw ko pa ikan ka. Nagadupay ti arak, pare. Ay na, mapanta ginom, pare. Ah, ay, sige. Ay na, kakaisuna libre. Nanang, saan ang nagawid ni Pedro ijay balay idi rabi eh? Nay, apay ngay, napanan na. Diyak amo ah. Tagap apuramot idi malaw. Ada ka no papanan na. Makasidsida nga miniti karnit babaw. Uray kayat ko apagsidaan. Agim impod kami nanang. Amuyo mo't. Agis eskwela amin dagiti anak me. Una nga pagsidaamat nila kay mo itinaimas ah, tapno napigsang agtrabahaw. Kasimot ni Pedraw, construction lang arudan ti trabaho na. Saan pa'y ngagsida itinaimas? Eh. Kasimay! Hoy! Bumangon kakit diditan, Pedro! Aldawa na ya. Nangaton ti singising di init. Bumangon kan. Ah. Nagtrabahon. Ano, di na paginanaan mo. Naginanakan idi kalman. Ah. Nagmalmalam kayo nagin inom di takasaran. Ay, ano nga di balaw na ka mapanagtrabaho. Dua tuyo kan dua kamates. Ay na, urak lag kapsot. Ha? Agreklamo ka? E dinto tagpapaadal ka pay laeng?
Daman ko man nagkasar. Ay sus, dayta ti pagalistuam. Bumangon kakit din, tanay, aldawan. Marilete. Ay, si kamot gaya, mare. Anyang hindi tagat-gatangan. Ha? Natang mat. Ay, iso lang amin ti kabailak agatangan, mare. Ayun gayam, nakitak iti Facebook. Agradwar gayaman ni Paulino iti nursing. Uwan, mare. Nagbunga mo't langan ti mano atawan a sakripisyo mi kanila kay ko. Nalalaing ngamin dagiti anak kiw, Mare. Isungarod nga inkarkarigatan mi da pagadalan. Kan paglikpasan, mare. Ay katwan paggraduarin nyo ida, Mare. Isuda ti investment yo. Hello, anak. Hello, Nanang. Inton lunis ang graduation me. Ha? Inton lunisan? Kunak man no inton Biyernes. Wan, Nanang. Iswasakbay ti lunes, agbiyahe kayon to ni Tatang. Dua kami nga umay? Wan, Nanang. Ay, sige nga, Rod. Ibagak ka ni tatang mo, anak ko. Ay na, mariribukan aklakay. Apay manin na mariribukan kan? Awan pa'y pag-manicure ko mo. Ah, Planok pa'y kumati agpakulot. ay na. Nagado a planom ket awan to pay kwarta tangag biyahe. Anya nga tangay ti pagbado. Inka agukay-ukay Ha? Si Kamat? Agpagraduarak iti nurse nga anak ko, ukay-ukay lang ti bado. Madlaw aya nga ukay-ukay no labam ken prantiyaem. Alaki din. Inka agukay-ukay. Ay na, nakapagraduar tamot langan. Lakay. Ay na, agpa-picture tayo kanon. Bakit? Di kagsangitin Apay ngay Nanang, tagsangsangit kamatan. Ay na, naragsakak lang anak ko. Tanaggraduar kamot langan. Kastala ti biyag Nanang, nagadalak, di agradwarak. Ay na, anak ko. Urnusa mo na tapos turan bakit agpa-picture tayo. Ay, Paulino, anak. Amangan mo't no maibus ti film day ta kameram. Kayat ko ti ado a picture. Nanang, saan ama ibus ti film na daytoy kamera? Iso nga agpapas kang agpapicture. O sige, umisam tayon ta picturean da tayon. Anya ter aramidom di ta suli. Shh! Di ka natakari. Ha? Apay aya? Anda jag sing-singir iti utang ta. Ha? Ayan na. Antay chirwar. Dayjay na Jay nakamotor. Wan. Ay sus. Ilang mga taro dan Ay, adamanan umainton madamdama. Ay na, apo. Una yan. Ay na. Apo! Sige naman. Ay na. Ay, Kasanungatan. lakay, imbulos mo ko mga mintay dakkel nga aso. Ay, wala niya. Nalalaing day Jay nga agkamat. Sana nasayat ti kas diya bakit. Tiarabidin ta. Agurnong tan iti pagbayad ta. Ay Nanang, Tatang, dakkel ti sweldo kay Saudi kas nurse. Ha? Abroad adagos ti papa naman akaw. Wan Tatang, tapno mabayadan tayon dagiti utang nyo a pinagadal ko. Ay, nanggag mo bakit? Ay, anak ko, ipanakilda ka nga anak may. Ta-responsable kang anak. Ay na, nagsayatan ta na panunot mo day ta anak ko. Talaga nga do ti utang mi kan ni tatang mo. Bayat nga gis eskwela ka. Ngam, anak, di naktuliplipatan nga pauitan ti aritos kan singsing ko Tay pure gold mo tan anak ko. Wan Nanang, Ay na, ipanakkalda ka nga anak. Ta-responsable ka, anak ko. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga anak, ipanakkel tinaganda. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.